kan hun jik nang sang ka so yang kan san si man ta ka sngi ka armel tari ku yang ajar fulai ka panjing shai no MLA barim ka so yang san si uba samnin mangyang halo ka jing penbi ka tang yiki khasangot aka thup bakil yo jing man to na ka MLA scheme hakinik san snam ki bra lai nama na kalyang kini sang kilo ang ba ka jing sisya kini ki khasangot kim sim la yo kamala pa ka RTI ka bakil pa na ka office jong video jong ka so yang scenery block Hapan bagi untuk khabar ba jon wat kharu la ong ba kadi ke jing pam yo ki pat ba ya ka scheme bagi la pin mi kateng kum kin yo jing matoy kalong ga ke ba kum kin snang kim na staman priang ba de mat ka daw ka dawa ba samle man yang udi man ai ke jing pam sai halo kan ka scheme ba senu kan ka scheme ka ja kum gani ka scheme ka bagi yo pada tempo isi ni daga jing yarap lang juni ka manila habide begini ka special rural work program SRWP jongusna marja khapra katkhandai arpo arpuwe ban arpuwe arpuar baha poso yang konstitusi ini ka RTI ki bangi ngile ni ba ki jing betha bar ki jing ka lam jung nong sungsno lale no por kharatri bana benyo arja arpuar tikini ki jing ja jung ni ki scheme Sekolah berpa wajib subsidi ke bakrau, namar ba dan tentang di panu susnong jungi, kimi kekerteng pada seki kampoi. Habide berka UC ru lasomit, ini jingle jong MLA jungi, MLA berem jungi, pak samlin malnya. Kalabu ya ki panu susnong jungi barok, hak umdum kamtame itu ki belami kekerteng. Te kindiat bang sepule, kakum kanika RTI bangi lale pada jengker pat ka city bagi pat ni ki rio pat ba ki panglam ni banle ni ka RTI banwa city bahan bide bagi ka SRWP scheme muskar pat ini semula berdalam ni ne ben pule kini serial nomor kalam kini kerten aku bagi kerten baru kimi UC ru asumit pada andre jing ka bisa pre jingera bide bagi scheme kampo city Kani gawe ke bur ka bu ingi pringi ba samle mangyang da ba ikwa banyo eri jisai ba kani ka yusi ko kisomit ba kini ki kerteng yo kimi kham yo ke ja se ditang ta ba jisai pan juki trai juki subjek kajing kerpa banwa jingti blam lor and skill kabangi day banyo nampak belum kurang Kartum kata subjek pelakdo haneng ngana kaliang unikan yo jumtoy badai banyo ekahok naga MLA skill di tempat sepi bapinwan jumtip bat yarap lem hak badai bati MLA skill kabang adai banyo umtang tempat depi bapin yarap lem yang amanwan jumtip lem alor kening skill umta kanong susnong kadai hok banyo bangwa jingtip ya jing toy bana kalian kesoka kala tha sanga ini rum ki bagi soy berteng kilong kinong yo jing toy beneficiary flash bone ki bogrom pi dei terteng serial nombor basan tho kiola rani arja arwe arwa madan kita Jiyo juki kalong arwe ja dan serial nombor rapual jiyo len karangai light nomor jai de benyo khatsam hajar house name arja khatra kendai dan box serial nombor basawui Rang kensai nongrum bakhasan hajar sinama hajar prakenda nomor pena sinama hajar khatra sinama hajar kendai arpo serial nombor laispa laipra tagri benyo spo hajar I ko drisi karboni Dai di banyo asna marjar khatndai apro silan nombor laispa khatar idei bestilian
khar gunai kata gani kepisai banyo sipo wajar hausnam arja arpo arpuwe langta I kalmai khar gunai yang skim ba sipo wajar hausnam arja khatundai arpo tai sari khar sono yang skim ba sipo wajar hausnam arja arpuwe arpa ini na sinong marpana kendong walang sila numbal basau spa andri pulai tisnura kharsany na kendong walang ide benyo sipo wajar yang skim hausnam arhajar arpo we sila numbal basau spa andri punri IT hun kongsit kendong walang ide benyo skim sipo wajar hausnam arhajar arpo we sila numbal basispa arpunriyo Jawa Nani kendong walang ia kaskim iwe yo sipo wajar ini jidon angut iwe yo sila nombal ba kharaspa andri pundai de idat dari karni kendong walang ini yo jo kaskim ba sipo wajar sunam arja arpuwe akwa sila nombal ba ndruspa khasau ripen syai karmuti mau jungka ini hausnam arhaja arpuwe akwa ini ro gede skim bashko ja ba lompat kong bada plin thaba namon tho ta gede skim bashko ja hausnam arhaja arpuwe akwa dasrian nombal balai susan wandalin kongsit khalnoy naksinong lakar nak orang sekian ini ro yang segi mas boja sunam arja kue apa sementara ini kong dona ini yang ini terten ba ide banyo segi ini cuma yo antara jauh-jauh nama ide banyo ba yang banyo kerteng umno kon kerteng jumpi wandalen jadi beliau usnam kan no Ni dar ni serial number lai tusan wandalen kongset nak sinong khar bahap orang sekian arjar arpuwe bat arjar arpuwa ini skim ke ide beliau ngai rendri lumpoi kadina kerskimi bai SRWP Special Rural Work Program. Kat nu kat kena besar. Kini kita sipu wajar kawai ka longi, kita untuk bayo arpo wajar. Kat kumusnam bi kia kat kumusnam. Tinggi nomla nomba kan nomor kau kedai. Tenrei kat kum kijing yo jungi pada long labon bi ki bar ki priu. Pada kini ki list bani niyo, dalam skiway ru ba ese kalau rum kijing kerpa. Iki pa nung sunong juga soyong konstitusi berapa lese laladon kam kita kiba mi kerteng andre kimyo pare jimun toy asmo ban tentu iki kin hap ban let mi sipo ka block office manurwa iki tip ko banya kin ba ka block office bodan napo soyong CRT block teng sumuru ban kerpas hapidei ba keyboard jong kaan balada longkum kini ki pin thobria ya ka long renyeng jong kibriu ki palami ki kerteng de kimyo ek jum to ngas ngo ban ong ba tentu ek bo jo ba tu makin pe pa kum kini kinum de chu ban jana bo cha ko mar ka pen ra ek jing sule ra ni ki ka ba ki jing tho ki jing tip na ka block office ki la ai shi ki ndeng de le ni pada lam bom pat bayar bisa ada penon kam de giwe ka sum ba ade ka jing subsi ko kha ba ta de ba ayo jing tip li ba na block ek ki tip ki la yo ek skip te kinri kilikwat ndri pada kimyo so telesi yodon kibriu ki bakum kita kilikwat ek skim hak bade benyo naki de kimyo tengah suku benong iki kiru ki dan kam ban le ya kendo seblok ban wajib te Naga ika daw le sino ka blok naga ika daw mo ba ki kambyo. ya kata kejing le jukti naga ikata tengah nom la nom nomor ba kakam jugi we kam de kakam jungi kalau ban yara piki ban wa de kejing te
ni kat ka bangila la persang bulan banirap ba cintik bijungi limba gini ka RTI bangi ba dulu bunai ba nyau ka artrik arjar apa Kasi kaya iba pelong kita Islam malwat ini kan hati alim mana doa. em gani longa fiction ke bangi yo anak kipi jingsang ingin tip desi mau hadap samnot siki pai ba ndre ke jingyo ke jing tho na kini ki brio ki nang shong snong jo snong soyong ki bahap haki constituency jungi baro tingi ki pelong ini bengin wat jing tip halor bide begini skim jingsha benar dari betim bakolong bumne lile tanda to uslangi ke ni lawat usia di blok soyong nak terdau seorang pi bala lagi ki nok song snong bala ayo jinte bling baki rang ba snong nani ki sekretari snong bakadan skim baki ki yo ndrei klempoi pak saki ngaso balong ki da kabali na tentu ki baki limi seblok banwari jinte bulu nya iban percaya markani gini ka ai ka ML skim mo di bentik ma gini ML skim special rural work program SRWP kebencukan no short form keba nadu arja ka pra hadu arja puat ini keskini lalle nadu arja long iwa cip nadu arja ka pra hadu arja puat tikini ki ML skim kidan skim ki ru prenre hamne ni katkum gijin terpa di shong nong shong snong banwa di skim tini iwa ini ndingim ko ahire bangin ya chijina na kata ka bangin ni pa di cip te katkum ni gijin yo cip jungi kidan ki breu ki ba nong shong snong ki ba kimi ki kerteng ni kimi ok ni jingrap tiga ngamut ban pani ki shai na emily berem jungi da ba ong shai ke ja ni ka bisa ki mat mano base namare ya yusi la somet pi ya yusi la somet te ke jing kali mata kalong shai ke ja lada pun ni kalong ke ja kalong nga hi ren kalang ki panong shong snong matrai kandon ki susi pi banja ban pendi tang kerteng lalong untuk buriu umi tangga result andrega ka report ka umi open shim leyu ka taka jingmut balapas ro klam ga sakin leyu kanong lapas kadang kami sakit setar ke babiang pi menurut Pak ini lalu mangalaon ne kar artrik mana binyo warjar kwa jangan menuju arah Pak ini kilo em kene pergi kidang ayu teh kidang reply ini mentar Yo. kene binyo ban reply ini apply trik benai Sejma, betai kindia apa dia bagai jingga apply gini. Kan apa yang dia receive itu Receive ni kedai apply trik benai bandriu arjar puan bagi receive gini. Kari apply benai kedai benai bakat arjar benai ba banjau artrik arjar puan. Tapi Lagi jingga kalau jing Islam nomor bangi hapan le ikan doi kini kibriu ni kibami kini kerteng ye berkoi na takadau. Tingi hapan le kuat iki nomor gidon tang koi armut kiba ong ini topun malam yang skim balik keja enre dah ngilawat pada yang skim te nisham makabun ibun ki kerteng ibam yo te ni banpen sakir tangi hapan ikan doi kitrai dende bangin hapan le ikan doi kitrai kita bangi phone bak lewat iki tekutak ya sekelas lem. Kaya ngobrol di Bangsa Pastor mungkin kan mampu senti boleh pada mereka election. Every gambar kita. Ada ngiwan hadur juga banyak persya apa kita politik ni kam don nomor biru ke bangin yang ini jenis. Yo kita ya tahu kata